Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kuri mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere kwigenekerezo rya mbere Nyakanga 2025 tugiye kurabira hamwe ibiriko biragenda byibonekeza ku biriko birabera mu buseruko bwa leta y'intwaro rusange ya Kongo kuva mu gitondo cya kare mu gisagara cya Uvira. FDN FARDC bakomeje kugenda bakira ibikoresho ndetse n'abarwanyi mu gihe kandi wari kare hazindutse havugira ibitwaro biremereye n'urugamba rukomeye, aho buri ruhande rukomeje kugenda rugerageza kwagura ibice rugenzura. Ku murongo wa telefoni turi kumwe n'umutamu bikurikirana cyane ugiye kutubwira ibiriko biragenda biba by'umwihariko bijyanye n'imyiteguro ikomeye. Mutama wongeye waramutse neza? Mwongeye kuramuka neza, mwaramutse neza bwana munyamakuru. Yego, kugeza ubu page y'amakuru ihari iragaragaza imirwano ikomeye iri kubera Warikare. Reka duhere Warikare, bizifashe gute kugeza amagingo aya? Nuko bwana munyamakuru, Warikare ni ahantu navuga yuko afite ikintu hasobanuye, ngira ngo ntaranavuga ikintu uko bibyutse bihagaze cyangwa se uko bimeze aka kanya. Yego, ni Warikare ifitwe mu mutwe n'abazungu, ni Warikare ifitwe mu mutwe na ingabo za leta, ni Warikare ifitwe mu mutwe n'abafatanyabikorwa b'ingabo za leta. yego, ni Warikare kandi ifitwe mu mutwe n'uyu mutwe n'ubundi urwana n'ingabo za leta n'abafatanyabikorwa babo. Nk'ubu rero ku ikubitiro ikiri kugaragara kandi ikiri kumvikana, yego, umuriro watse mu bice by'ahitwa Ibukumbi, umuriro watse ahitwa Ipatuwa ndetse kandi no mu bice bitandukanye by'ahantu za Bukumbirwa. Umuriro watse mu byerekezo bigana mu centre ya Tinga, ikitwa FARDC n'abafatanyabikorwa babo amasheringi akoresheje intwaro ziremereye ziri mu bwoko bw'ama-BM. Ikanavuga yuko kandi hari n'intwaro ngo idasanzwe iri gukoreshwa iremereye ngo itaramenyekana izina ryayo, ngo irasa mu birometero bya kure cyane. Akaba rwose ngo uyu mutwe ubona yuko ingamba kandi n'imbaraga igisirikare cya FARDC cyazanye ku rugamba ari ingamba zidasanzwe. kugeza ubu tuvugana ni igihe cyaba cyamaze guhinduka ku mirongo y'imbere y'urugamba? Cyahindutse ku mirongo y'ibere ku rugamba nta kindi ni uguhangana ndetse kandi no guhatana bidasanzwe. Ndanone kandi mwibutse ko ari ingufu zidasanzwe ku ruhande rw'abasirikare b'abarundi n'abasirikare b'abacancuro b'ababirigi bakomeje kugaragaza yuko bashyigikiye cyane ingabo za leta ya Kinshasa n'abafatanyabikorwa babo. Yego, ubundi bijya gutangira nubwo dusa naho twari twabirenze, ubundi byatangiye hehe? Bagabuze igitero baturutse he? Duhe donido byatangiye ryari? Ese kugeza ubu ni bande bari kugerageza kuba basunika abandi? Nuko ngo ikiri kugaragara bagerageje kugaba ibitero n'abatutariya Fatuwa ndetse n'Ibukumbirwa. Fatuwa bamanuka iyi mu byerekezo bya Bukumbirwa, abo bari za Fatuwa nibo bari kugerageza gushaka gusherenga biriya bice byo mu centre ya Pinga, bakagerageza no gushaka kumanuka hano za Ikobo. Abo akaba nabo bari gushaka kumanuka mu byerekezo bya Peti na Burayi ndetse n'ahari za Marimo. Bwana munyamakuru, mwibutsa yuko kandi ibi bintu bikomeje kugenda bikomera mu gihe gitoya, twebwe twari twiteguye yuko bishobora kuba byagira ikintu bitanga wenda umusaruro, ndetse kandi n'ibibazo bikaba byakemuka. Bikomeje kugaragara ko n'ubutaka ariko icyizere cy'uko ibintu byakemuka cyangwa byahagarara kiragoranye cyane, ukurikije uburyo noneho intambara yaje mu ishusho yihariye kandi itandukanye n'uburyo twayibonagamo cyangwa twayumvagamo. Cyane cyane ibice bya Warikare urabona yuko rwose bitumbereweho cyane n'uruhande rwa leta ya Kinshasa, kandi bikanavugwa kandi byemezwa n'ubwo ari ahantu hakungahaye ku mabuye y'agaciro atandukanye harimo za zahabu, korota n'izindi zitandukanye. Biravuga yuko ndetse kandi nawe wabibona yuko iki gice cya Warikare yose iri strategique. Uramutse ufite Warikare waba ufite ibice byose bya teritwari ya Masisi, kuko nkurikije buryo intambara yamaze guhindura isura uruhande rwa leta ya Kinshasa ruramutse rufite iyi Warikare gusheringa muri teritwari ya Masisi byaborohera kwataka imisozi itegamiye Warikare mu byerekezo bigana za Rushuru, byaborohera
bashaka kujya mu byerekezo bya za Rubero, inzira z'ubusamo zirahari baturutse za Walikale. Urabona yuko rero niyo mpamvu uruhande rw'ingabo za leta ya Kinshasa n'ubundi bari kuvuga bati twebwe gahunda dufite niyo kugaragaza yuko noneho imbaraga tuzifite kandi tugakoresha uko dushoboye, dufate ibice byose by'ingenzi by'amwe Walikale n'ibinashoboka Walikale uyu mutwe uvemo ku kigero kingana n'100%, kandi bikanagaragara yuko uyu mutwe nawo ukomeje kwihambira ku rwego udasanzwe uvuga uti mu gihe twebwe twatakaje Walikale ibintu biraza kutubana ibibazo. Mutama, ese kugeza ubu haba hari abasirikare ba FDNB bari muri iyi mirwano ya za Walikale cyangwa bo aba FDNB bari muri Sud Kivu gusa? Nuvuga ngo ku ruhande rw'abasirikare ba FDNB nta hantu abasirikare ba FDNB batari. Icyo cyo ni ikintu ugomba kumenya kandi ukanumvisha n'umutima mbere y'ibindi bintu byose. Hari icyo bari guhindura ku rugamba cyangwa se ku mikorere y'ibikomeje kugenda biba? Bivugwa kandi bisobanurwa yuko impinduka nyinshi ziri kugenda zigaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba. Uruhare rw'igisirikare cya FDNB rungo ruhari cyane ku kigero kingana n'100% nyuma y'uko ibikorwa bya gisirikare ibyinshi hafi ya byose uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye abyeguriwe, cyane cyane ibijyanye n'ubutasi ndetse kandi n'imiyoborere muri operasiyo zikomeje kugenda zigaragara. Bavuga yuko operasiyo inyinshi ziri kugenda zigaragarwaho n'uruhande rw'igisirikare cy'ingabo za leta Kinshasa n'abafatanyabikorwa babo, inyinshi urasanga ziyobowe na bamwe mu basirikare ba Burundi, ukabona yuko rero uruhare ahubwo ni narwo runini cyane rutandukanye n'uburyo twagiye tubona ingabo z'abarundi zitsindirwa. Allo? Ndumva allo? Ku murongo wa telefoni habayeho ikibazo cya connection bitewe n'ibice aherereyemo, ariko araza kongera tuvugishe dukomeze tubabwira ibiri kuba. Kugeza ubu rero amakuru haragaragaza uburyo ki ibintu bikomeje kugenda bihindagurika mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bitangazwa ko hari ibikoresho byinshi Kinshasa iri kuvana mu bice bitandukanye birimo za Kamina, birimo za Kitona, bikaba rero biri kuzanwa mu gihugu cy'u Burundi mbere yuko bijyanwa mu bice bitandukanye. Biravugwa ko rero hari imyiteguro ikomeye kandi ihambaye y'urugamba. Reka rero twongere twumve umutama wacu. Mutama, uratwumva? Yego, ndabumva neza. Ikijyanye na connection gikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane, ariko ubu wagerageza. Nani ndakubwira yuko ubu kinamara iri kugaragara ndetse kandi uko ibintu bikomeje kugenda bigaragara umunsi ku munsi n'isegonda ku isegonda ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi, imbaraga bari kugaragaza zitandukanye n'imbaraga bagaragazaga mu yindi minsi ishize. Yego. Ku bijyanye n'urujya n'uruza rw'abadiployinga ndetse n'abasubira inyuma, byo bihagaze gute kugeza ubu ngubu? Urujyanye n'urujya n'uruza kuri deployment za FARDC n'abafatanyabikorwa babo by'umwihariko FDNB n'abacancuro, cyane cyane rwose urumva niba bari kugerageza gusheringa mu bice byinshi bitandukanye, bo gahunda bafite nuko bari bugerageze baba bashaka gusheringa nibuze bakareba yuko uwo bahanganye nawe ava mu bice arimo, noneho muri ibyo bice abivamo bagahita bashyiramo abasirikare babo. Birumvikana yuko uduce twinshi n'ubundi tusa naho turi mu mirwano cyangwa twegereye harimo kubamo imirwano, deployment zikomeje gukorwa umunsi ku munsi n'isegonda ku isegonda. Haba hari abatangiye gusubira inyuma muri iyo mirwano yazindutse iba kugeza ubu? Uruhande Nyirangobwe neza Sarambwe njye nagiye mubwira yuko uko babagabyeho ibitero cyane cyane bo bagerageza gusubira inyuma gato cyangwa se bakagerageza kungira mu bice bitangatanze, aho bari kubatakira kugira ngo barebe uko umubare w'abasirikare bake baba bafite, kuko barabasha abasirikare benshi barabasha n'intwaro nyinshi. Yego. Bataza kugira gutya rwose ngo bawutakaze cyangwa batakaze intwaro zabo, n'ubundi ibintu biza kuba abantu ibibazo. Yego. Kugeza ubu bikomeje kugenda bigaragara kandi binavugwa ko hakomeje kugenda haza abacanshuro by'umwihariko ba Black Water.
iby'aba Black Water bihagaze gute Mutama, yaba ibiri kubera muri Walikale mbere ko turi bugere no muri Sud Kivu? najya mumenyesha ko icyitwa Black Water ni babi cyane, niko nanavuga, reka mbivuge gutya. Yego, kuko ni ba bantu babihambirizi bafite ubushobozi bwo kurwanira mu mazi, ni ba bantu babihambirizi bafite kurwana intambara z'ikirere, ni ba bantu babihambirizi bafite ubushobozi bwo kurwanisha ikoranabuhanga, drone ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye. Bakabona yuko rero ku ruhande rw'abacanco Black Water ubu batandukanye n'abanyarumaniya ukurikije imbaraga bari kugaragaza, kandi ukabona yuko imbaraga bari kugaragaza cyane cyane kandi zishingiye ku mafaranga menshi cyane bakomeje kugenda bemererwa n'uyu mugabo Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, ngo nibaramuka bambuye umutwe ibiti byose ufite bazakora Tshisekedi Tshilombo we bazemera ahubwo anakura inshuro zirenga 100 ayo yabahaye, cyangwa se abahezera abagororera uko babishaka. Niyo mpamvu rero bakomeje kubona yuko n'ubundi intambara buryo ki bari kwitegura bashobora kuzayitinda, abari kugenda n'undi bahamagarana bagenzi babo bakaza gufatanya ku rugamba. yego, reka tuve i Walikale mbere ko tuva muri Nord Kivu. Niba hari ahandi ufite amakuru n'ubundi muri ibice bya Nord Kivu mbere ko tujya muri Sud Kivu naho watubwira. Ubu nta kindi, turi kwibanda muri Walikale cyane, dore ko ariho hari kumvikana imirwano ndetse kandi ariho hari kumvikana ibitero, ariko no muri Butembo hari gukorwa deployment nyinshi. Ni gahunda ihari ni bande bari kwa deployinga? n'uruhande rwa FARDC n'ibikorwa babo, kandi deployment impamvu ziri gukorwa nta kindi kintu gitumberewe cyangwa nta yindi ntego ifitwe mu ngiro na FARDC, ni ugufata ibice byose bya Rubero ifitwe n'Intezasa. Yego, reka tujye Uvira, naho wambwiye uti kuva mu masaha ya mu gitondo kuri uyu munsi naho hari gukorwa deployment. Urambwira uti hari abasirikare bari kwakirwa ndetse n'ibikoresho biri guturuka Karemi, ibindi biri kuva Tanganyika, ibindi Maniema. Urambwira uti kandi n'u Burundi nabwo bukomeje kugenda bwohereza abasirikare. Reka rero tujye mu bice byo muri Sud Kivu naho duhidonido ho bihagaze gute kugeza ubu? Biriya bice nta kindi kiri kuvugwa, na ku ruhande rw'ingabo za leta y'igihugu cy'u Burundi bakomeje kudeployinga abasirikare benshi cyane, kandi higeze no kumvikana urusaku rw'amasasu mu bice byahariye hafi neza rwose na Kavimvira. Ni uruhande rwa leta y'igihugu cy'u Burundi, abasirikare babo, ndetse no ku ruhande rw'aba bacancuro bagerageje gusakirana n'igisirikare cy'uyu mutwe muri uriya muhanda Route Nationale 5 ahitwa Ronigo, hepfo y'ibice byitwa Rimera, ndetse kandi agace kari hagati y'imisozi nka Kiriba ndetse n'ahitwa Tema. Ni urusaku rw'amasasu kandi bivuga yuko rwamaze nibuza amasaha agera kuri 2, ariko rukaza gukendera nyuma yuko uyu mutwe washakaga uyu muhanda uhuza imisozi ya Ronigo, Ruriba, Kawezi ndetse n'ahitwa Kavimvira, bakabona buryo kibaca intege abasirikare b'Abarundi bari gukura muri biriya bice byahara muri Kavimvira, nk'uko biri kuvuga kandi biri kumvikana umunsi ku munsi. Yego, kugeza ubu reka turebe Iminembwe na Rugezi na Mikenke. Uruhande rwa MRDP twirwaneho ruherutse gutangaza ko hakomeje kwibasirwa n'ibitero. Kugeza ubu update ziri mu mwabira bice ni izihe? Update ziri muri ibi bice nta kindi kiri gukorwa, nta kindi kiri kuvugwa. Ku ruhande rw'uyu mutwe bakomeje guha briefing abasirikare babo, briefing rero bari guhereza abasirikare babo, cyangwa se ibyo bari kubabwira bagomba gukora cyangwa gutekereza mbere y'ibindi byose. Bari kubabwira bati mugomba kumenya yuko intambara igiye kuba, kandi muri ibi bice hagiye kubamo intambara idasanzwe, binashoboka ko mutigeze munahura nayo mu buzima busanzwe. Kandi nanone briefing ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kinshasa ndetse n'abafatanyabikorwa babo nabo bakababwira yuko iyo misozi yose ifitwe n'umutwe w'Intezasaramu cyangwa twirwaneho mu mutwe. Navuga yuko twirwaneho nayo ngira ngo murabizi yuko yamaze kwisunga ndetse kandi kwiyunga n'umutwe w'Intezasaramu, bikagaragara yuko rero nabo baravuga bati turi kuraswaho, turi kugabwaho ibitero ku birindiro byacu no mu bindi bice bitandukanye, ariko
duhuriza hamwe umugambi turebe yuko twarwana, ariko umurundi uri ahangaha bwana munyamakuru nagira ngo ngize ukuri ko rwose ibyo ari gukora ni ibintu bitoroshye kandi bibuze kuba ikibazo ku rwego rudasanzwe. Yego, kubirebana n'ibivugwa Kavumu biravugwa ko hari abazarendo bashobora kuba baracengeyeyo bafite gahunda yo gukomeza bakaba nabo bakora igitero gikomeye ku birindiro by'Isasarambwe. Ibyo bihagaze gute? Nta makuru duheruka kumva. Kavumu ho bakora hari nayahe? Erega bwana munyamakuru, uretse Kavumu no mu bindi bice bikontororwa n'uyu mutwe haracyariho ikibazo gikomeye cyane cy'uko hari abaturage bitwa ngo ni abazarendo na bamwe mu basirikare batandukanye bagiye bahabwa intwaro baziryamiye bazibitse munsi y'ibitanda ndetse kandi bazibitse mu mazu yabo, kandi impamvu baryamiye izi mbunda hari bamwe bafite misiyo kandi bafite gahunda y'uko bagomba kugaba ibitero kuri uno mutwe kandi habanje gukoreshwa bamwe banyura muri byo. Ejo nagiye nkubwira ni mu gisirikare cya FARDC n'abafatanyabikorwa babo hari abemewe kuba ibitambo by'abandi basirikare ngo kugira ngo abandi bazatsinde urugamba. Kuri ibyo rero abemewe kuba ibitambo by'abandi basirikare ni abo ngabo bemeye gutunga imbunda mu bice uyu mutwe ugenzura, kandi mu gihe uyu mutwe buri munsi ugerageza gushishikariza buri muturage ubitse imbunda mu rugo rwe kwitanga, ariko bamwe mu baturage bo bakomeje gutsimbara by'umwihariko abazarendo bavuga bati igihe kizagera twamutwe ibice byose ufite. Ku bijyanye n'imikwabo ikorwa Isasarambwe se ntabwo zibambura izo ntwaro ko kenshi byagiye bivugwa ko hari imikwabo yagiye ikorwa mu bice bitandukanye? Bwana munyamakuru nagira ngo umenyeshe ko ibice by'ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni ibice byinshi kandi ni Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni ngari. Urebye ibice bya Sud Kivu uyu mutwe wafashe ni byinshi, urebye ibice bya Kivu y'Amajyaruguru byafashwe ni byinshi. Ni ukuvuga ngo iyo mikwabu iraba no gukaruma bamwe mu baturage b'iki gihugu, ariko kugira ngo kubakaruma cyangwa se kubereka yuko bagomba kugendera mu nzira y'ibyo uyu mutwe ushaka yumvikane neza muri kino gihugu biragoranye, kuko haracyagaragaramo abaturage bakiri imirimbanyi cyangwa se bagikunze cyane leta ya Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Rero bigoranye yuko rero uwo muturage ukunda iyo leta cyangwa se wiyumvamo iyo leta kuva na kera wamubwira uti genda gutya kora gutya nibwo bizagenda gutya. Yego, naho ku bijyanye n'ibiganiro Tshisekedi yamaze kugaragaza ko ibiganiro bizatanga igisubizo ari ibiri kubera mu gihugu cya Kongo cyangwa se by'abanyekongo, ndetse agaragaza ko kugeza ubu ibiganiro bitumizwa n'imiryango mpuzamahanga ndetse na za NGO nta musaruro bigira mu gihe bitabereye muri Kongo. Aha twakitega iki nyuma y'iri jambo ryavuzwe na Tshisekedi? Nta kindi rega twakwitega, bingiye ntabwo nabyita yuko ari ibintu binunguye ku ruhande rw'umuperezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Yego, kandi ni ibintu n'uyu mutwe uzi nyuma y'uko n'ubundi ibintu byagiye bikomera cyane muri iki gihugu. Nta munsi n'umwe twigeze tubona ingabo za leta ya Kinshasa zihagarara kurwana ku rwego rudasanzwe. yego, ikimenyetso kigaragaza yuko rero ibintu bitari buze koroha kandi biri buze gukomera cyane, kandi ni ishusho yihariye igaragaza ukuntu intambara igiye guhindura isura kuri uno butaka, kandi isura yihariye itandukanye n'uburyo twayibonagamo. haba wenda Mutama hari ibimenyetso byatangiye kugaragaza ko nyuma y'uko ibiganiro by'i Rwanda by'i Doha ndetse n'ibindi byagiye biba Tshisekedi agaragaje ko bizagira agaciro ari ibibera muri Kongo, haba wenda hari impinduka zahise zigaragaza ko yaba ari nka go ahead yatanzwe kugira ngo bambarire urugamba baruriho? Ntabwo ari gutanga go ahead, ahubwo go ahead yabanje no gutangwa n'iryo jambo ritaravugwa. Yego, kuko sinzi yuko ngira ngo imyaka yose n'igihe mwabayeho hano kuri uno butaka mwigeze mwumva ibitero biri kugabwa mu bice byinshi bitandukanye by'umwihariko noneho n'ibice bituyemo n'abasivili. naho kugeza ubu ku bijyanye n'indege byo bihagaze gute? Mu minsi yashize abo muri Alliance Fleuve Congo baratabazaga bavuga ko Kinshasa iri kurasa ikoresheje indege. Kugeza ubu watubwira ko umwuka wari w'imikoreshereze y'indege ho bihagaze gute? Ku ruhande rw'imikoreshereze z'indege, na izi ndege ziri mu bwoko bw'amasoko y'indege ziremereye niko navuga, cyangwa zirasa
ibirometero bya kure cyane ntabwo ziratangira gukoreshwa, ariko biravugwa yuko operasiyo bwana munyamakuru ziri gutegurirwa mu gihugu cy'u Burundi. Nyirango nagiye mubwira yuko hari n'abaturage bari kwimurwa muri yace, bari kubwirwa yuko biriya bice bya za Rumonge n'ahandi hatandukanye za Makamba abaturage bashobora kuzisanga bahimutse mu buryo butunguranye. Nuko bivuga yuko ari ahantu hashobora kuzahagurikizwa indege zerekeza mu bice bya Sud Kivu, kuko ariho hantu babona ariko ariho hagari izi ndege zizahagurukira, kandi kanavuga yuko kwitiro izi ndege ziparitse mu gihugu cy'u Burundi. Yego Mutama, reka dusoreze ngaha tugushimire cyane. Yego urakoze cyane. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha, reka tubashimire ngaha dusoreze ngaha, tubutse ko ngaha tubashyikiriza amakuru atosoye yarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Astra Vista.